Zdravo ljudi, što ima, sad ću malo da igram Skywars s nama i Pelsko, kao što vidite tu je to. Uzet sam kita na tamo čini far, evo uzet ću oboram. Kopam si ne. Eto, ja ću da kopam, ja sam navikao da igram na ovim serverima gdje se ne kopa uopšte. Tako da, sad ću da vidim tu. Da znam kopa, ne, neko ne sapate ovdje, tu ne bi mogli. Sad ima ljudi još često, ima dole. Ima, super. Evo ga, ironski mač. Onaj, ironska sekira, onaj, Trump. Vidite, malo ste zbunio, čekaj. Ok. Evo što vidite, odmah imam tu dijamant. Evo, 2 dijamanta, odmah za dijamantski mač. Super. Vidit ćemo ovo. Kako će biti ova partija? Će li biti dobro, loša tu? Još negdje ovoga čuda irona, potreba nam je, ajmo ovdje. Što mi kokoškova zna smetarci. To je taj kit koji uzmijete na početku. Idemo vamo. Ovako. Izvinite, mobitel zvoni pa ću morati javiti. Nastavljamo ljudi, znači mobitel me je zvonio i vidimo šta tu imamo, znači moram napraviti sebi stapove, tako to, znači, evo napravit ću meni sebi dijamantski mač, to je lođe, dobro. Sad napravit ću jedan prosto bude. Da, čekaj, sam dobio nešto, ništa sam dobio. Napravit ću sebi jedan prst, znači šta rećem, napravit ću sebi jedan prst. Ironski, bar imam nešto divno, super. Idemo dalje. Ništa, ću još malo da se neki 40 sekundi da se ostrva. Gledam dole igrače. Da li je čovjek tu? Čovjek. Ja sam to već jesam, jesam, idemo gore. To je nisam vidio čovjek. Ne, tako. Idemo prema ovdje u centru. Idemo u centru staviti. Nekako da objasnim to. Da me neki lik ne gađa već. Štenog lika tamo, pa sad ću sebi za 8 sekundi, brate, da ti ostrovođe. Da znaš. Boga mi ja sam... Evo ga Ender Pearl, super, da ga ganjam tamo. Ne bi uopšte. Ima dijamantski mač! Udari! Če? Kako nestane ovo glebalo, se bilo? Tako ubio? Nisam. Ubio sam ga, tako je ljudi. Ubio sam ga. Ima šta bo ini. Dobre. Lik. Šta je ovo? Je u zombija, ne? Šta je već? Ima nešto taj. Znao. Ubio sam čovjeka, super. Imam šatnic jedan. Super. Čekaj, ovo premesti nekako. Imaš neke stvari. Najmanjski ovdje. Veliki nam se ne zaključu. Ovo ne treba. Ima šta? Nema ništa više. Ma nema više. Dobro. Dobro sam obučen. Aha, bitno. Sad mogu da idem. Što me trzno je. Znači, ovo mogu baciti. Nema nikoga skoro, znači to je... Čovjek ja ne znam gdje. Eno ga. Ljudi, imam luk stil, ali nema. Sad se da radim. Sad ću ga govoriti. Izazvio sam se. Kako sam se jašća da ću moći da pavati. Vidite, još ništa nije primijetio. O, ljudi, ovo... Jao, kako me trepa, jedan te jene, trzno je majke. Šta bio? Evo ga lik! Bravo!
Drugog smo robili. Čekaj, da se malo oporavim. Čekaj, ima neki tu? Radi 100% zombija, nešto ima neki kit. Evo, vidiš taj kit. Evo. Let's do diamonds, tako. Vidio ga. Zaboravio da se nešto, izvinite ljudi, ostat ću tu. Riješim. Ja, brate. Ja volim imati... Bravo, majstor. Ja mislim da je pao dole. Idemo, pobjedio sam ljudi. Bravo. Znači, pobjedio sam u partiju. Znači, to je bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav.